Ponekad slika govori više od 1000 reči, posebno kada niko ne zna da je nastala. U narednih nekoliko minuta pokazat ću vam uživo najprodavanije i najtraženije špijunske kamere. Kako izgledaju, čemu služe i kako da izaberete onu koju vam zaista treba. Kako biste lakše izabrali pravi uređaj, možete koristiti filtere i opciju upoređivanja proizvoda. A na ovoj stranici imate i posebne video snimke u kojima vam korak po korak pokazujem kako da koristite filtere i kako da uporedite više proizvoda po želji na najefikasniji način. Špijunske kamere omogućavaju vam da vidite šta se dešava u prostoru uživo ili kroz snimak, čak i kada niste tamo. Najčešće se koriste u stanu, kancelariji, vikendici ili automobilu. Svuda gde vam je potreban diskretan video nadzor. Na primjer, kada želite da znate šta se dešava u prostoru dok ste odsutni ili da zabeležite važan sastanak bez skretanja pažnje. U praksi, špijunske kamere se koriste u dve osnovne situacije. Kada ste prisutni i kada ste odsutni. Kada je potrebno diskretno snimiti sastanak, pregovor ili važan razgovor, koriste se mikrokamere sakrivene u predmetima koje svakodnevno koristimo ili nosimo. To mogu biti olovka, ručni sat, naočare, USB, ključ, bedž, dugme itd. Snimaju i video i audio zapis i rade potpuno neprimetno. Kada želite nadzor prostora u vašem odsustvu, stana, kuće, kancelarije, magacine ili vozila, možete koristiti špijunske kamere koje nisu sakrivene u predmetima, ali su dovoljno neupadljive za diskretan audio i video nadzor. A možete koristiti i mikrokamere integrisane u predmete koji se prirodno nalaze u prostoru. To mogu biti sijalica, senzor za dim, ruter, alarmni sat, adapter, USB port i mnogi drugi modeli ili drugi svakodnevni predmeti. Omogućavaju kontinuirani video i audio nadzor bez izazivanja sumnje i bez privlačenja pažnje. Kao što vidite, špijunske kamere danas nisu klasične kamere, već su sakrivene u predmetima koje svakodnevno koristimo. Zahvaljujući tome, uklapaju se u prostor potpuno prirodno i ne privlače pažnju. U praksi je gotovo nemoguće prepoznati kao kameru. U praksi najčešće preporučujemo modele koji su se već pokazali kao najpouzdaniji i koji su ujedno najtraženiji i najprodavaniji. Špijunska kamera u alarmnom satu A2000, najdiskretnija za prostorije, idealna je za postavljanje u prostoriji i omogućava pristup putem telefona, gledanje u realnom vremenu i pregled snimaka, a pritom je vrlo diskretna i teško uočljiva. Špijunska ugradna kamera U20, najfleksibilnija primjena. Zbog raznovrsnosti primjene može se nositi sa sobom i koristiti u različitim situacijama, uključujući i ispite, omogućava pristup putem mobilne aplikacije i teško se otkriva. Špijunska kamera u USB portu, najbolje za kancelariju. Veoma tražena jer se savršeno uklapa u kancelarijski stambeni prostor. Omogućava pristup putem telefona i gotovo je neprimetna. Kamera privezak P30 najpraktičnija je za sastanke. Idealna za sastanke, pregovore i snimanje pretnji, ucena ili mobinga. Izuzetno diskretna i teško uočljiva. Kamera u naočarima N550 najbolja za snimanje u pokretu, pogodna za sastanke i snimanje u realnim situacijama. Diskretna i gotovo neprimetna. Kamera adapter A90. Najbolji balans funkcija i diskrecije. Zbog raznovrsnosti primjene može se koristiti u različitim situacijama, uključujući i ispite, omogućava pristup putem mobilne aplikacije i teško se otkriva. Dosta su tražene i špijunske kamere u USB-u, olovci i senzoru za dim. Ovo nisu komplikovani sistemi, već jednostavna rešenja koja možete koristiti odmah. Dovoljno je da postavite mini kameru na željeno mesto i uključite je. Wi-Fi modeli se povezuju sa mobilnom aplikacijom i za nekoliko minuta imate pristup kameri. Uživo, direktno sa vašeg telefona. U zavisnosti od potrebe, možete izabrati model koji snima na internu memoriju ili Wi-Fi modele koji omogućavaju i gledanje i slušanje uživo i automatsko čuvanje i snimaka na cloudu. Špijunske kamere imaju detekciju pokreta, snimanje počinje samo kada se nešto zaista dešava.
Većina modela omogućava noćno snimanje, visoku rezoluciju do 4K i gledanje uživo putem mobilne aplikacije. Jedna od najvažnijih stvari kod špijunskih kamera je način postavljanja. Mini kamera treba da bude postavljena tako da ima dobar ugao snimanja, ali i da ne privlači pažnju. Zato se najčešće postavljaju u predmete koji se prirodno nalaze u prostoru. To mogu biti alarmni satovi, stone lampe, punjači, adapteri, senzori, ramovi za slike ili drugi svakodnevni predmeti. Kod mini kamera najčešće se postavljaju na police, u uglove prostorije ili iza predmeta. Važno je da mikrokamera ima čist pogled na prostor, bez prepreka ispred objektiva. Najbolje rezultate daje postavljanje u pravcu mesta gde se najčešće dešava aktivnost, stola, ulaza ili radnog prostora. Prilikom izbora špijunske mini kamere obratite pažnju na nekoliko ključnih stvari. Veličina prostora. Veće prostorije zahtevaju širi ugao snimanja i bolju vidljivost. Način korišćenja. Nije isto da li mini kameru koristite dok ste prisutni ili za nadzor prostora kada ste odsutni. Napajanje. Da li mini kamera radi na bateriju ili je povezana na stalni izvor struje. Kvalitet snimka, rezolucija, noćni režim i stabilnost veze često prave ključnu razliku. Kada se ovi faktori usklade, dobijate špijunsku kameru koja zaista rešava problem, a ne samo da dobro izgleda na papiru. Kada biramo špijunske kamere za SpyTech ponudu, fokus nije samo na tome da kamera radi. Fokus je na praktičnosti, pouzdanosti i diskreciji. To znači da kamera mora biti jednostavna za korišćenje, stabilna u radu i da se uklapa u prostor bez privlačenja pažnje. I najvažnije, da vam zaista pruži jasan uvid u ono što želite da vidite. Zato u ponudi nemamo bilo šta, već samo modele koji su provereni u praksi. Bez obzira da li želite da snimite sastanak ili da nadgledate prostor, ključ je da izaberete špijunsku kameru koja odgovara vašoj situaciji. Jer nije isto da li vam treba diskretno snimanje u pokretu ili stalni video nadzor prostora. U SpyTechu ne nudimo samo špijunske kamere, već i konkretan savet kako da izaberete pravo rešenje. Na osnovu vaše situacije pomažemo vam da izaberete model koji zaista ima smisla i da izbegnete pogrešan izbor. Jer u praksi razlika nije samo u kameri, već u tome da li ste izabrali ono što vam zaista treba. Pogledajte našu ponudu i izaberite špijunsku mini kameru koja odgovara vašim potrebama. Ako želite više od onoga što pruža špijunski video nadzor, preporučujem da pogledate i naš video o aplikaciji za praćenje i prisluškivanje telefona. Ako niste sigurni šta vam je potrebno, tu smo da vam pomognemo.